Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan qayerdalar? Chica. Bugungi videoda biz do'stlar Free Fire o'ynaymiz. Endi deganda boshqa videoda просмотр еще подписчик ko'tarilib bo'libdir. Menda boshqa videoda menda bo'lgani 25 или 20 подписчик bo'ldi. Undan keyin hozir 50 подписчик do'stlar, 50 подписчик. Baringizlarga rahmat. Bu o'ta cho'ng yetishgandek men uchun. Andamasa biz videomizni boshladik. Let's go. Biz, короче, большая голова degan rejimda o'ynaymiz. Andamasa ketdik. Let's go. Biz modulga sekirdik. Bizden sheriklar shu yerga bizga olib tushib qo'yishdi. Menda bir vujud, короче, оттяжка bo'ldi o'xshaydi. Bizda konsert qo'yib bo'lsak. Дробовик var ekan. Bu yerda, короче, bir bizning dushmanda. O'ta сложный момент shu yerda. Дробовик bo'lsa. Блин. Bizden sherik bo'ldi. Oy. Adamlar şöyle anlatayım. Oh. Хорош, düşüyor onu. Şimdi şu an. Bu da benim. Stop. Böyle. Normal. Üçünü öldürdük zaten. Üçünü öldürdük. Это еще был этот. Подними, братан. Что-то быстро умер. Hazır aşamda dışıyla böyle bizga avim berib qo'ysa o'zi yaxshi bo'lmoq. Avim aybilgan. Уже boshimizda dishlar qoldir. Голова. Bizga ham qayerdan borish kerak deysan. Вот мне это баркан блин. Все понял. Это удобный жақтарын табалдық, короче. Let's go. Короче, мне без душманыз секеді. Az bunu öldürüş öyle kıyım boş gerek. Потому что нормально falan çok piste. Pisti böyle bir durağında. Ata. Блин. Ой. Şu. Стоп. Не угадал. У него авим, давай, öldür. Блин, артtan атады. Это все, короче, без дрона. Ну, нормально, хорошо. Давай авим по-братски. Или... Стоп. СВД, блин. Бирок, отдушили, бирок. СВД тоже. Жагат. Бирок авим өтөлө күчтүү жагат да. Фарда негедир авимди өтө жакшы ойнойм. Жакшы көрөм да. Биздин башыбыз мешет берип атат бизге.
Блин. Ближний бого. Автоматчик болуп калды. Просто ошо. Азыр нормально болот. Эмка вообще эмка болбойт го деп атат. Ближнийге. Бирок алыстап туруп аткан өтө жакшы. Мындай ошондой, короче, ушундай да. Free Fire ойногондор билет аны. Метти бир атат, бирок көрбөйт аны. Ол жакта жок. Ой, блин. Бомба өз түшүп калды. Оттешка. Ох. Бизде патрон деп атат. О, насып. Бомба менен өтүрдүк. Азыр бизди биякта битте душманыбыз. Оттешка. Всё. Блин, жетишпедик. Бирок башыбыз өтө эле чоң болуп кетиптир достор. Жетишет бизгечи. Лайк басып отуруңуздар достор. Лайк. Блин, абим. Ушундай. Бунун азыр абим онун эле кереги жок го дейм. Бирок азыр могул айрылып кол баргандар да адашат эле болот. Просто тамагым ооруп атат. Ой. Каякта жүрдү? Niye hiç kim görünmedi? Az çıkıp kaldı. Oy, birge düştü. Bildiğin çıkıp kaldı. Ben... Oho. Скрышан çıkıp diyesin. Ötülü жақын эле болуп окшойт деп ойлодум мен. Достор, менде бир сураныч бар. Азыр ошондо, если биздин подписчигибиз 1500 болсо, достор, мен дагы ойун ойнотом. Алмазын жеп болсом, көптөн сагым просто 1000 алмаз болсо, 1000 алмаз болгондо 1000 подписчик болсо, ошондо мен дагы ойун ойнотом. Короче, видео чакырып ошондо сразу эле баягы казактар окшоп. Мен дагы ошондой койгон деп чечтим. Андыктан подписаться, лайк басып коюңуздар. 1000 подписчик же 500 кылып коюңуздар, пожалуйста. Ошо менен биздин видео аяктады. Аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Всем пока.